Sobat Nuwun, terima kasih atas penghormatan Mas Suki ya, Fauzi Fuadi Putra sudah tampil di pagelaran.
Terima kasih Kang Mohed, Umi, mantan penyanyi TVRI, juga Mas Juli, matur sembah terima kasih. Aile. Udah deh. Ada mas. Iya iya. Diana. Nanti lemaan. Arah apa tanda lagi? Sekah. Patiin. Sekah. Tapi cekasa dubula pun rendang tandi anak juga lagi modern tak masalah lek senaja dan nikah pun rendang iya ngabas tika lek ranti dan juga iya dong tadi anak lek tika anak kebula Milana bersengkok lek tiga ekiba Cilulut bila bulaka seela marah Nare dinaka tore pagna Ya Sokor papakus dikani ada Bula betika bakal odi sampurna Makin dua leni kau sepaling nyaman Sendina manis cuma dilahir sepaling papan Hiburan Arya Orkes Lesian Eka akui menghibur kaca teropan Jasang posang bila neser dahula Ate bula nikah senempon pada Ya lagi dilek Tapi jekasa Iya Dubula pun rada Terus Tandi anak Jukan bulagi moda Tak masalah lek sedang jetika Potranda Ngabes tika lek Ya atap pengoda Tadi anak tika anak kebulam Aja kabater buka beda dua jeraja Bila bulaka Sebangandungan Apa bilangan itu? Nyare tinaka Tuli pagena Sokor papakus Dikani ada Bula batika Bakal odi sampurna Cek kabater doa lemon Kuta kandung Sepenting bersengkok Lai kabolong tedung Aduh alek Tika jangong bingung Cek kabater Ya cek sekur ngalamun Atur sebanun terima kasih Arif Bije Datangnya dari Sumbergari Suto Dori Putra supir andalan Sumberjo Airin
kula suke saja ide gampang tampiane kula dukun panjen sakti kondangan babagan asmara masalah sepele aja biasane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja EPMP sampun cerita besok bakal dirapi tuku Joko Pripan tak pripan aku diremati tapi rasane pun eco tengati kados-kadose kula mari nopo dukun asmara dikon iki Mas kula nuwun Mas nopo teng mriki yen kabaripun enten dukun sekti sinten tetompo estu bakal mari kula niki lara merga pacar rapi Brikinde kula suke saja ide gampang tampiane aku lo dukun panjen sakti kondangan babagan asmara masalah sepele aja biasane jenengan cikiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja EPMP sampun cerita besok bakal dirapi wong Wonorejo Pripan tak pripan diremati tapi rasane pun eco tengati kados-kadose kula mari nopo dukun asmara dikon iki opo aku kurang jati opo aku iki kurang sayang katone tresnomu ngambyang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung ngertine yen tresnoku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku mung karo kowe sawangan kae sawangan bulan ra kira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang ra kira ninggalno langite kaya jati kuning kowe kaya sayang kuning kowe selawase mung karo kowe kaya jati kuning kowe kaya sayang kuning kowe selawase mung karo kowe kembali kita goyang bersama-sama yo Uye ye ye
cing tak 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 tak. Cing tak jika cing tak cing tak 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 tak. Nyugem lah. Kemewahan dunia memang sangat menyenangkan hati. Tambah ibu, tambah jerik dia. Tambah ibu, tambah ibu. Beri ibu malah nyaman bud. Lah, ada bud, tambah ibu. Salome. Iya, sandal Yota balik jejir boleh je. Salome. Dandu, dandu. Satu bangku rame. Istilah zaman ayuna di mana-mana. Bawa. Air. Awas,
aja kita main sodoran kaki bun. Pelengan bita-bit kopi joget. Materi termengaring main sodoran. Ayo male masuk YouTube. Munde masuk jurang kaki. Engki. Iya nombor banyak le seken gigi klik. Ujak buang bun. Joget biasa, mengaring main sodoran nggak sampai lagi ya. Ayo. Iya. Iya. Kakek Sugiono. Awas. Aduh. Awas. Nah, joget lah goyang. Ayo, kalabun, bibian bun. Ayo, awas. Iya, adem dasar bun. Awas. Ayo bun. Nanti bun. Iya. Ayo, belum tem. Enom. Jatro masuk surga. Ngenom lu. Ngenom bubenya. Duduk. Wela, terima kasih. Wela bun, wes bun. Pak goyang dompret. Kebun tako kok. Coba tadi ngake tako keke kok. Terima kasih Bu. Wah.
Coba nuwun. Aman Aziz. Ya, si Aziz, terima kasih. Oke, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf manakala ada kekeliruan dan juga kesalahan. Mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya, sampai jumpa.